Ova godina donijela je Crnoj Gori jednu od najtežih borbi sa vatrom u proteklih nekoliko decenija, ističe direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vujinović. Dani i noći pretvoreni su u bitku sa vatrenom stihijom, dok su žege i vjetrovi neumoljivo radili u korist plamena. Mi smo imali, da kažem, najobimnije i najgore požare u smislu posljedica koje su ostavili 2017. godine. Međutim, ova požarna epizoda koja nažalost još uvijek traje, tako da ne možemo da govorimo o tome u konačnom kolike i koje efekte kog obima i vrste ostavila. Dakle, na putu je da vrlo vjerovatno postane najgora požarna sezona. Vidite, za svega par dana u posljednjih, kao što sam rekla, nekoliko decenija. Ona će bez sumnje, dakle, požari koji su protutnili kroz Crnu Goru, dominantno u centralnom regionu, u priobalju, ali, kao što ste i vi rekli, ni sjevera Crne Gore ovog puta nije bio pošteđen. Ovi požari će imati trajne posljedice za Crnu Goru, kaže Vojinović. Nažalost, imamo i tragične, fatalne posljedice, imamo i jednu ljudsku žrtvu, što je apsolutno nenadoknadiv gubitak, ali sa druge strane imamo ono što će se vremenom sanirati, ali donosi i ekonomske i ekološke troškove. Imamo, dakle, uništen značajan broj kuća. Dakle, ni tu se zbirno, sumarno još uvijek ne zna. Kuća, pomoćnih objekata, okućnica i tako dalje. Došlo je do oštećenja u određenom dijelu kritične infrastrukture. Kroz ove požare značajno je uništen biodiverzitet Crne Gore, dakle naši prirodni resursi. Toliko je uništeno i došlo do uginuća životinjskih vrsta u svim tim požarnim talasima. Uništeno je zemljište, šumski kompleks. Znate koliko je to će štete donijeti u smislu zaštite životne sredine Crne Gore od štetnih i negativnih posljedica klimatskih promjena. Dakle, sa svakim uništenjem šumskog ekosistema ili zemljišta se stvara, nažalost, u negativnom smislu pogodno tlo za erozije, klizišta, poplave. Dodaje, ovo ljeto jedno je od najtoplijih u istoriji temperaturnih mjerenja. I ne samo da će biti jedno od najtoplijih, nego će imati te produžene toplotne talase. I to se dešava u Crnoj Gori. Dakle, veliki broj uzastopnih dana sa tropskim danima, ali i tropskim noćima. Veliki broj uzastopnih dana sa produženim sušama, što poljoprivrednim, hidrološkim, meteorološkim. I to je to pogonsko gorivo koje je stvorilo uslove za ove jako intenzivne požare. Mi znamo da požare u principu izaziva ljudski faktor, ali borbu sa njima otežavaju ove posljedice klimatskih promjena. Klimatske promjene se ipak ne mogu izbjeći, te se njima moramo prilagoditi, zaključila je Vujinović.